kalbaysın. Ben çok önemlisin. Anda kimsin? Ben kızım. Sulu kızsın mı? Ova. Biraz sulu deyince sulu ekensin. Bütün da Türkçe olganda bana. Men bu enemin, baldarım, kişiden gem bolbolar, elderge tegiz bolbolar. Mından arı men silerden ukum tukumuңarga uma enemin, men tübelüktü uma enemin. Mühündü bu bende. Müzüne beşikili bekenteyce kemel hava gelçi. Avardağı babalı buluşsunçu. Oğuz kovan bekenteyce kem nurgasınçı. Oşunda men barın жақшы көрüm. Oğuz kovandı dağı. Bu bende. Жоқ, мен кетпеймін ағай, жоқ. Жоқ, Алтынай, сен кетишиң керек. Сен барып окушуң керек, Алтынай. Сен экөөбүз тиккен кош теректи өзүм барып өстүрөм. Дагы бир келгенде көрөрсүң, Алтынай. Сен барып бара кой. Окушуң керек, Алтынай. Кош, Алтынай. Кош. Ағай! Кейбір уақыттарда адамның басқан жолдары терең, басқан іздері өмір өчпөс болсочу. Эгерде азыр дүйшөл экөөбүздүн жолубуз табылар болсо, анда мен жата калып издерин өпкүлөр элем. Бирок ал тарыхый жомок. Мен кайра жанданып турмушка бет алганы бара жатам. Кош менин биринчи мугалимим, кош менин мектебим, кош бала чагым, кош менин эч кимге айтылбас нәрсте сүйүм. Кош. Jolaman, kaydasın sen? Jolaman. Айда бирөө бар. Мен аны карай берем. Ал да мени тиктей берет. Бирок бири бизди такыр укпайбыз. Жерди alsa bolboybu, mal mülktü alsa bolboybu. Adamdın yes üçün alat degen buluşumduktu. Kim oylop tap, kimdin kolundan geldi? Oh, jaratkan. Eger sen çındap bar bolsoň, adamdın aram niyetine uşul şunduktu kantip kirgizdin. Jer yüzündögü başka kıyanatçılık sağa azdık kıldıbı. Мен ошондо жаш балаларча шолоктоп, өзүмдүн эң жакын кишилер менен коштошуп жаттым. Көрсөм мен жеке эле Жамиля, Данияр менен гана коштошпой, өзүмдүн балалык чагым менен да коштошкон экем. О, жараткан, эгер өзүң түшүп келбесең, анда мына мени карып болуп отурган эне бөрү акбараны өзүң отурган адамга айга адам жок, жака алып кет бөлөне. Aylanayımlar, Maysalbek'ti gördüler mi? Maysalbek! Apa, çukava apa. Aytçı beni temizci. Kaysı zamanda, kay mezgilde öz balasının bir kolunu zar bolup taş çarpmasın acılı. Demese oşol ыйраган эң акыркы эне мен болоюм. Ылайым какшаган пенде болбосун. Ылайым темир жол кучактап какшаган пенде болбосун.
yazuvchubuz Чыңгыз Айтматов айткандай, кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз эли да жашай берет.